Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kedorbar pajba jong kahima langren baro kabalan penlong haka nyau tarik unai lahar arja arpunril haka office im kebadan ha plang dilon Southwest Castles District kalala banlum ya ki khon ki hajar wat hapadang kajing don kinong persya bat ban mi kahuri hura hadin balawai kedorbar haka te kedorbar pajba kibla syak khot skubha ki dehi ki khon ki hajar jong kahima kibla kot khat pras nam saneng haka dorbar lala ban ai ke jing pensai pajba persya ya ki jing keno jong kinong persya kabos iem kahima langren uba nang te sings iem yong ula batai ba ke jing tungs iem yu ka long kat kum ka an henre ki ba persya kila ban ujoru da ka lenti jong ka an namar kamdan kanu kanu ke jing khang bat ula ong ba ka jing don ki ba persya ka yarap ba kum kinong sensar kin tip ya ki jing duna kala ai biang ya order ban real biang yang bang pensiong yang agak hadir ba kalau yang pediang ya ka inquiry besar juga kasil autonomous district council judicial branch sabo mau kerwat ba hadir ba inquiry besar kalau ada inquiry ya kita izin keno ya izin kento ya izin komplit persyak yang naparo ba lalak ba ongdan keno kata kaba balak penkesan ni baga ini kino ujuakin pengilapan kersan ya izin keno joki persyak ya namar undang kong kata katung ka report dong ka magistrate ka submit kata ba hadian ba hasil sa autonomous district council Shillong kala yo pediang ya kani ka report na ka inquiry besar hadian ba kala syong perkhat pa bisyar punya kalau ka report ba kalau kijing keno paro kala rai ban green state kanila te kani kalong kalati jong ka an leba ondei ba na le na kano ka kampok kam skor undang balak male kata namar ba kakum kaan nilayat dikinong persyak kinong kenoru ya akan di jangkaan nyemlak bangkang ini wat keno dan wat komplain dan wat ujor yang nyemlak bangkang henry nada bila lek ba haba bila yo bila tip bila ni berkata report along binding lagi nanti ini berpihak suban api sejauh mereka hadut ani kesni kan hadut ani keklimat kebomta umpat don kanu ka ujor nani kapan apil pak ya kata ka report jong ka inquiry officer umpat don kanu ka apil nani ka ujor nani ka case ka baki file persyak ya ka written statement ka jonga kepala pemik ka district council di nama kata haba pimiyat ka lenti jong an bat bagin wan man shoot ya ki palo hakmat ka pertai social media ka kilat patai report nani hasuro kani kalongkang ka jingbi ini kalau orang tak jingge, melakukan pedang company. Ini isu agak juk, ikor di bawah suara banyak tip, ya agak jing sisa, yang tip ke akhir. Ini agak sini, jong agak jing sisa, berkahok. Ini agak sini, jong agak jing sisa. Ini isi. Yang dia isu itu Wild West Amerika. Di belakang penkerut, ya agak jing sini, dah kesulai berpulih. Dari ini agak lenti, jong agak jing sisa. Ini agak lenti, jong agak an. Bila tip, bila snow. Baka himalang rin hakipor kiba ladep laju menanam tum kawai na hima kaba tiptang banelekis kaba tiptang banelek ko duma bangan yetu ibi ba hapo himalang rin kajingile mo ko duma na kalong makanaro iwe ba iwe na kini marjan jero hapo kut kielekis persyak kaba dalai nang ni sa Shillong ki syong kalirukat di kamdon kata banong ba ini pan ibor kamdon kata banong lele jubor kamdon ka jinggi namar ginang net haka ikhtiar jong ka syari ginang net ya kata ka jing bisar hok ka justice ginang net baka yin ka syari kum ka riti sensyar kum ka india kadang ya kata ka jing bisar hok dan ka justice namar kata ni dang jahat da kata riti kijing perki kijing perta kijing keren kiba klem akuar paro kitu kilong tang ka jingpi dan belak bangkang jadi kapan pau ka jingpi ke jungi kum ikun ke jaga kemana dia kani ka jingwat sinti ke jonga kum siap sasi siapa hadir license duna ya ka jingsak suspend pangayok yang ban sinti kadai ka bau belaihi berbahaya dan balak ban wanrak yana dan balak ban wani yana lada kabli na komando jong belai
Di undang nak keluar janu pada distrik konsel jadi menteri gelendok jadi pak di nong bagi nyawan hangiru nak keluar menang ai kanu nanti tang kecil pada kecil pular pada kecil punya ya kesensa kadar kanong akan betul nang syakma kat kapangila haki por beladat ngila persyam ban penyat ya renti yang kesensa kadar hakarukom kebekur supaya kain dia kajing dia bat kom sinsa ka bisa paro da kajing ko ke ba undan jing sak silian yano tina markata kat ka bangina ni nale ngai ka ke badang absak ba kadang bul amar kata ni don kam ya kajing yarap ni don kam ni kajing tersa jong paro iwi ni don kam ru ni don persya nama klub ni don persya minum semua pu hari duna dan aku belai nampak jong biru di bawah man persya kan polisi dia kanu kajing tu tambah nanek bang nyimla bangkang ya kata kajing kuat jopi nyimla bangkang ya kata kajing mut jopi ndai ngom tolong sisa kumba kuat ndi manong asa kumba pi penpau bangalong kumta tolong hikumta kata kali kemon lagi lu kaba nyimla bangkang tindrei wat long asa kum ki parisi long katien tang parisi ki long asa ipan pau suwe da kumwe kapa kajing sisa ba sapok ba no tu bajiliu tu ki long da kumwe je kata karkum long kapa asap kan melak banyak sakma banyak cinai ane kan penjot ya kapate kan penjot ya ikut hayeng ikut dinong ipa joni keren kumta ba kajing long ba ha sabar kan kumta hayeng kan kumta kai kene ipan ya kan uksa kapa sniu ba kan kata ya karkum perhat jo ikut ki jo badang rep jo kapate nilai ini penjot ya kapateng dah kajing mau arsa kani kalau gue kapi kalau gue kajing ma apa sekai nak kata kapateng penwan nak kata cek pendiri ujung buat kani mereka kajak pendiri ini mereka kalau sakalan dijaga kajing bom long put ujung diberi di penpau dah gue kata nilai gue dengan kepat walau tapi persyak long gue persyak ai kajing lo ai dijokti dari buat nong arsa wadon dei ba di persyak nak ada ba di dalam selenda di persyak nak ada ba di jual jimentor di persyak nama ba bisa elang bakla di persyak nama ba bisa kerjot di persyak nama ba di dalam nong ren dia be layalang ya dan nong ren long kibalong baik naladi kata kalau kan nong ren ke sekian tapi pak kawan kan no kalau gajinya kata gajinya kan melak dan berikan lebih lebih long sekian naladi dengan aku boleh sesi ya di baru kata kajing pensya juga ya kajing wan shinti juga biar ya kajing long skiem jong juga himalaya nang ni sakma kajing terekam dan long kakum bangila jubu renti ada anjong himalaya dari di kedustur ke bangila pen skem mat melayu kajing menjur na upono jong kasorkar megalaya bat barang penha pak ninang ya penha nak kowe ke por sia kowe ke por kadang be kajing penha ya ka rules ya ka ak jong himalaya lasna ngadu harga nyo ada pra garut ada sipo ini ki don ki kendon ki punya ya guys sisa kira makawi ke penta dan be nakang ni ipor minang don pa oh hang ni lang duna dan akan tunggai Nolor kita usiem ke himalang rin uba nang tay ula pensyairu ya kejing pentray kam jong ke management board lau lengam tila bat pendan tangli kajing bisa ni la pensyai na kapor kumbalakan pau lendo ni menteri ba nadu arajar kawe lalai kelan isna apa kahima swab ni sim ya karai banyak sup ya kini kamu kedua kebaide bat kalau lengan tila bat penenten dia kan ba pinsyai yo lesi dam don ki kun samla jong kahima ren ki bom patip ka kani ke management board ka kata ka jenis sup bat kata kalau lengan tila dan ki kun dihajar ki bom patip ru hanno kadang kata kalau lengan tila bat penenten dia nan syue tu ini pendet tangli kadai kani ka cakap tabak kisdan masnong kalong biar sawak rilang bagi biar syabdu sekan sosang kepada mereka ran korsial api blok kiu yang sama pergi kata kadai ka pendet tangli maka lau lengan tilapa kadai nangin awak kencihi nak kuna siang jingkian ni syabdu wa unsur bat syati pat ka kelu pat ka Bangladesh bat syati pat kaya kendu pat ka sedak yang kawak belai kani kadai kalau lengan tilapa bat ka pendet tangli ini ki ahli ki jaga idon ha ka jinga kli ya ka jinga trai nalu asnam khat khandai spa khandai to
jing itu kena ke bakam jerong kalau suah jong kasnem kat naik sepak neto dari nama jong kapor dengan namla itu kata but suah jong kasnem kat naik sepak neto laju peniat ya kani ke jaga hapok ke jing aibor hapok ke ikhtiar jong ikur sir la aibor haki no kino ki balong sir rengkat bagi menteri kelendo ban penyak ya kani ke jaga ande ke jing long trai kalong jong ikur sir Henry hatin ba kapur gawai na kursium yang kahiwang rin ka kursium li kalay dujak no na dubusan hak na sepak prabusan kalawan ka jimong trai ka kursium yung po yung karoy kabali na po yung imay jangan de hatin kasnem hak na sepak na po kalami ka jimujor na usium yung kahiwang rin lihat bakim star sim yung persyak yung imay bahkan ni kacaka kadai ka yung kahima ulang mudui daka muka rumah hapok distrik council code sulo persyak yang ia cumi ndai ba mudui ia cumi ndai mudui usia persyak yang ia cumi dapat ni ke muka rumah kalau ni pun senang kita kadu senang ajar kadwei ma dalam wan shimti ngaku mulong kumsiam yang hima masalah bantung bepat ya kan ka hima ya kan ka muka rumah to hadin balai su yang ya ka muka rumah Cuang menyak cerita nasi kuat kendiak pan pensai akapur pengawan siti nengkong ke usia jong ke himalang red hau snem arajar penriu bangai mabamba kata ngalong nengkong kumu aktif siem akapur pengalong kumu aktif siem namar ngelawan kumu barok ki penang itu pengawan nak kata kajian keba hima aikis persyak ya kan ke jengong prai ya ke jengkam prai ya kan ke kendor agak jengmut ke jangan lu sedang omba lanang along skill himanga kemut ke hima kalakut nomor pale nomor apa ngahi ngalang skill ngahi beli kita prai ya ke jengfu kalau bepa ngan penkuma ngan penjob penjenti ten ri ndang alik pen shifty ya ke kambat ndang alik sepertura ngayu ya ke jing kata kakis kata ka muka duma kata ka bangayele kahima ba kayel duma kalong le ndoi namar hapo posura kitab de kiwi pat cek beli kitab de kiwi pat ki beliau ki bangdei wat naga jelah jong kitab ki Nepali ki Behari kitab de ki Punjabi ka ba kaspa ka po jong kahima len bro la kejit la krong de kini la pendan kam bakla bat undei tak kata la penjot ru ya hilang kesalahan de kini tentang bangga pai cakap kis kahima kaya persyak kaya juga kampa spak kapopat la krong la kejit lagi weipat ki priu ki ba undi tang jet priu demi ni lagi weipat ki jet priu tentang lawan pai na borsura nang lawan pai syapo office kani ka jimut ka jonga kan penjob iyung jong kala lalut paro but hanta ka jimut jong sedang ban kelaba kumulungan le kan thau kana ban pen pha kani ban thau dilak ilbi kumulungan wen ye ni ki weipat ki jet priu ki bawan man jet ban luti ya kan spak ko jong himalang re kena ban le ya kalau kat bakani ka kies kadang dol lah nang ibut ban thau ye kendol patumai kadang ka kies pokok ngem lah lah nang ibut ban mara ya berkumpulnya patumai pokok kani kalau nang tila kadang ka kies pokok ngem lah ya kan ni ka penlong ba ngin keren apa kodor ba ini tadi kendol ki bakau jong apa ni ya le kies apa yang dijong pra ka yu ni ba hima andre ka spak kapo doyong motion jingan paro tu beska lapur ke kiwi beliau daga jingong jatbek kesenca kada kaki snem ki balale de kata kapor nilai sin karai lemlah ban pendek nomor ma syaweng biang arjan riu ngal tang arjan nyuma sing syaweng biang ku mak tisir arjan nyau agos ngal long biang arjan pra april na syaweng biang kata kajitu ka lemlah perlu data harus yang ada jadi sepuluh mawan lombiang kong akisium bat masalah ban penulong yang ini kecil semua pak kani kejakan adu mentah nilai dan pentemai nok nomor pak kata kecil semua kejungi kalong bepan bepan rak dengkong yang ini kiwi pat cek beliau kibat luti kibat kejit kibat krong yang kaspak kapo napo lawan yang bilang po lantai dihadir kata kecing ya denti kejungi kalong pak nilai pan persai sekusino kitau jong kahima parok pak kahima kalalap ikini jinong kam penilai ikini menginya sukno kajinong trai kam desu kang jong kahima kajinong trai kam desu kang jong kajin jungi de kajinong trai kalong maka jon property inya long trai lang no
lalu kata dia nanti kecing keren kecing pensai lama ikut sama berandap haprasnya mentali sih itu kepor kipatik Andre hak itu kipor minalek man pegawai kesenong man pensai bangin lek kumta pada lagi menjur wan hak dorbar himaga bangin sepenlong pada kita ki paro lari pediang mani bikin taklu wan hak itu dorbar di hadian mengalami pensai paro kisong jok hima bat dak kawai kesur pada kita tentang kumbakat tu kumbakatsan apa mau dinong persyat ngai ke majority kumbalai spak tam sospa ibrio kelai menjur ba nyesuk no maka kendon yo ga nyesuk kolong ba kani ka jaga lalu tila bat pendentang li kalau lo ka join property jong ka kursi jong ka bok karoin na pamupra bat jong ka dor ba hima ye ban pe bat penia ya kani ka sinsya ka kada jong ka hima bat pe ban penia ya kani ka sinsya ka kada hapok kini ki atli kindau ka sinsya ka kada ka peki ka dor ba hima kani ke management board ni seng ni shna yang petang ya ki jingni ki jingyo ya ka kendau ka siap ngai ya ka ikhtiar jong ka bor sinsya hapo lauli nang tilabat tentang li ka kum ka kendon jong ka kot yesuk la pek hitam da ka dor ba hima ka management board kam tuklar ya ka bor sinsya kam tuklar ya ki kam shnong kam thau ka jingthum ram ashnong ka jingthum sobra shnong hapo kini ki shnong badon hapo lauli nang tilabat tentang li ru temut ka David ka bor jong ka hima kani ka management board ka petang ya ka jingyo ka jingmi ka bami na ka ipar doyong ipar motion nang ta ki nong ring yen ki ba ki ni ki office ki dukan jong ki weipat ki beli bawan kani wan petang ka bor sura ka kum ka kendon nyesuk ba ki nong shnong jong ka hima ki try hima ki nong lam ki nong arsan mile ki nong rilang ki nong pensot sang ba ki weipat ki kod ngejar jong hima ki ba ki weipat ki shnong la ki let shong let sa ki rep ki dang hakani ka jaka ki rem ki shong lak lut ba ki rep lak lut mdon jing krong khajana kladon ke jing pensu ke jing pen priang kubor lamler ba usim menta wan ban krong khajana ya pi mbe takum ka kendon yesuk hakaba kam hingga syari juga district office dalam jur kani ka kendon yesuk nila te antuba ka chong yin chong sem ka rep karyang kalong lak lut dan ban krong khajana na kalo kono kalian Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya